Kulumakli lesil li kakwa Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Toja nak'eb xtzolom la Jwan, que ulak rik'in Jesús ut que padre. Kaut nak laa'o uteb la pariseey nokoo'ayuunik, uteb laatzolom laa'at, inka neke'ayuunik. Kixye Jesús reheb. Matruuq tabite wank reheb sa xch'ool li bokbileb rik'in sumlaak kuitoh wank li belomeh rik'ineb. Abantagulak xkutankil nak taamaq'e'q li belomeh reheb Toja neke'ayuunik. Mahun neke'ok junak aq'xitil li q'eel tikr, xb'aan lia'at q'xitil tixq'uy li aq'ej ut taanimank li xk'ichilal. Chimukonak emank li aq'bin sa q'eel tz'uum-kuk, kuitajokan teamaq'e'q li tz'uum-kuk. Taahoye'q li bin ut eb li tz'uum-kuk te osoq. Li aq'bin neke'emank sa tz'uum-kuk ut chijokan neke'kole'k xkab'ichaleb. Ratin likakwa Saya xch'ool, cuan cosa puna kixali pabanco tiraok sa comodi, kay casa pagjuan, la cual ni agua salita ya, la oli iglesia kixkohonchali agua, la oli stena mi kikune likyo kochibe, xtz'ool hoy veniom rik'in y Jesús altos xkab'ichaleb, sacomonil xb'aan xch'ool, cuan cosa puna kixpali pabanco tiraok sacomonil kay casa pagjuan, nakuali agua salita ya, Jwan puli pabali no koxkutan obresi, Jwan pulis di malis koy benio. Dali portinada no cosa chobres y Jesús ali fatate sacomonil xb'aan xch'ool, la cual cosa puna kixpali pabanco tiraok sacomonil kay casa pagjuan, la cual ni agua salita ya, salita benigno kurosh benigagua xk'ichilal no gosta quasi y Jesús al coloque sacomonil xb'aan xch'ool, la cual cosa puna kixpali pabanco tiraok sacomonil kay casa pagjuan, la cual ni agua salita